ناظرین تمام دہل کھاو ماج بین دوست بزرگ تو نوجوان کرتن میان طرف پچھوانج عید مبارک قبول کاشر وہ مزایا خبر ہیت چھس بہ تہندس خدمتس مز وانی بلال گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر ماہ رمضان کس مقدس ریتس مز قوم تمن کاندر بائن ہند شکریہ ادا کران یمو زن 5 رۄپین ہند ژوٹ وٹ 5 رۄپین سم بنوت قومس پہ احسان کور ساری دہل کھاو لوک تمن روزدار ماجن بینن ہند سٹھا شکر گزار یمو زن پان روزدار روزت دہل کھاون بھرپور خدمت انجام دت دہل کھاو وقتس پہ کھیاونائی تو چاونائی تمام روزدارن یہ عیز پہ وار سوری کھین چین یل تراؤن تمام روزدارن ون آمت تم گھن کھینس چینس مز ہنا پرہیز برتاؤن تکیاز اگر تمن اوور لوڈ گو امیک اثر تہندس صحتس پہ پی قوم شکر گزار تمن گور بائن ہند یم زن آبس ست دود رلوت قومس دوددار چائے چنک موقع فراہم کران رو 29 اپریل یعنی 8 عیز پہ ین رویت ہلال کمیٹی بنانے باپت ووٹ تراؤن یت من زن ہر کن مسلک زز مفتی حصہ نن تکیاز تہ حال حالی معلوم ز فرض رمضانس پہ کیا سپد اڑ رود برسوار دہ تو اڑ رود اتوار دہ تو اڑ رود جمعہ دہ روزدار اس لیے گھ کشمیرس مز پن رویت ہلال کمیٹی بنانے ین قوم تمن سبزی والن ہند شکریہ ادا کران یم زن سہر کھتھی سبزی آب رلوت لوکن درگہ مل کنان تو یل زن پتہ سو گھر تولنے یمیک وزن پتہ کلو بجائے 250 گرام لگان تمام روزدار تو دہل کھاو جوان تو بزرگ گھن گۄڈنِچ عیز پہ مسجدو مز غٲب تو اگر کھانا نوجوان دوس بزرگ مسجد مز لبنہ یی تمس خلاف یی قانونی کاروٲیی کر قوم پوج بائن ہند سٹھا شکر گزار یم زن 80 کلوس 3 پھل ماز رلوت لوکن پشراوان تو قوم سٹھا شکر گزار بجلی محکمک تس زن سحری تو افطار ٹائمس بجلی نوان تو لوکن شمع گاشس افطار کرناوان خبرن ہند سلسل جاری گۄڈٕ چم بہ تریش معافی دیو مے رود یادی بہس روزدار گورمنٹن اعلان کورمت یم تہ نئی مکان سڑکن پہ تعمیر کرنا آمت تم ین ہٹاؤن تو تمن بدلے ین نئی مکان تعمیر کرنا تمام محکم کن ملازمن بند کرنا آمت تم گھن پن ڈیوٹی یقینی بناون تو عیز پہ زیادہ رشوت رٹت پنہ عیال خاطر عیدیان جمع کریں تکیاز ضمیرس تمہ وز خش گھان یل زن 60 تو 90 ملازم اکس ژوہتنس مزورس رشوت رٹت گۄڈنکس صفس تسبی پھران ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مطابق یم تمام لوگ الگ الگ بازرن کن روان کرنے تو تمام دکاندارن ون آمت تم گھن دہن ہند چیز 50 کنت لوکن پہ احسان کریں تکیاز یہ دہ پونسہ کماؤ موسمیات کے اطلاع مطابق آئندہ 24 گھنٹن دوران اکس 2 جائن دہل کھاون خاطر مفت باغیر خان شرمال کلچہ کیک بیکری بسکوٹ تو قتلم وسنک امکان یہ سامعین یہ اخ مزایا خبر